अस्सलाम वालेकुम फजर तरी मिसिलसिला अहलुवरिन वरक बाज्यो रेखंगे दमु मिरे अली अब्दुल बदल कोल्ली मी प्रोग्राम ग मिरे सगोन गेस्तेनी यूसुफ अलैहिस्सलाम ग वाहक de mi wahake ki mi wara digu wahake ka bumayaku tankule digulam diekam ga wies agun ummid kurani agun menge huriha ehunterim bes wara adwaswa hippulun tibba wahake ka mi wahaka wegen dakan ei emi dennevi agunda mikama gule gotun libe ehunteringe eki khiyal fultaku mire program gas kuriya dimu kuringa danwalana program मालूमात देव मट्टा का वडाम तिबेवी हमा मी सिलसिला के हिम प्रोग्राम तहुगा बस वडान देवा इज्जतरी इल्मर बेफरो الشيخ أحمد عبد الكريم الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ عبد الله جميل الأستاذ موسى أنور الأستاذ موسى نزار मेरे प्रोग्राम में कुरिया गेंदवानी الشيخ عبد الله جميل هذا मेरे प्रोग्राम में फैशन गतों आगोंड धन्यवाद الأستاذ موسى نزار यूसुफ सूरत के मी वाह का तकबल आरुगा fenna mioti raskifan e huriha mi anhen sahibunda gandwara gennawa ekamboduna dannawani yusufana behe gotun ti kambalun vidalwani kiketoy ade evagotuga e mms e huriha anhen sahibummes ada agul menengene mi kuriga e anhen sahibumani yusufano dekawadaga samattaka गंडवारा बड़ाया फनोनिया मी अजीज मिस्रुगे वजीरुगे दरबार के नेफ कोमेकस एवगोतुगा एमी हु मसे कोरमंदे यूसुफाना मी जलालु मामे कंकमुगा हरकतेरो मै कमुगे नसे देवाफन एनवस मीवगोतु आदे यूसुफान जलुं निको बड़ा तुमगे मरहला हेंगमन देवगोतुगा मी एमएमएस फनी हम कंडेलिगें एकम इतराफ एमएम बुनी قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء تمنى من الله بروتي ومن ادي تمنى من انغفاوا غوتون يوسف فان غفراتون افس قال حضور كما එකලේක ෆානෝ කොෂේ කරවා ෆණ කොති මන්නේ දෙකෙෆේ නොවේ එහෙමම මේ හිසාබුන් අලුණ මෙන්න ඉබෙන්ගේ ඒ හොරිහාම වෙස් රස්කේ ෆානුගේ දර්බාරුගේ රස්කේ ෆාන අරිහුගා यूसुफ फान एदेवडाने एदेवडा तुम इतराफ वफावा कादे एदेवडा तुम दनवणी यूसुफ फान बेन फुल वडानवणी जलुं निकुम वडानवा मी कोशुम बरिया वफावा बेफुले गोतुगा मिनिवने गोतुगा मी हुंगे तेरा आमुगे तेरा निकुम वडानवा कुरिमस इब्राहिम इशारा करे फदा तिमागे नफ्सुगे इज्जता कदरा शरफा एकीगा शेख अब्दुल अजीज आदे अरवन में मिहारो मी दक्कमंदा वाहक तकन अरवन में बिस्नालारो मी देनवी मिसरुगे अंगवेरी एमी हुंगे इतरा मी वनी यूसुफ अलैहिस्सलाम के एवस कुशे नेकमा हमा एया एकु अजीज मिसरुगे अमिका मदन जुलेखा वस इतरा वला नवनी तिमा यूसुफ अलैहिस्सलाम के एवस कुशे नेकमुगा मी yang अरवन में मेहम बिस्नाला इरुगा अरवन में न मी वारा बोडो हकीकते हामवगिंदे ऐ जुलेखा के लोबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के मच्चे जिहफावा मिंबर हकीकतुगा यूसुफ के फान जलफन वाले उनी की एवस कुशे ओयगले नो एकं मी फोन वाले हुरिहा एम्मे नो द फोन वाले भी हुरिहा बे पुरना ए वडा नो ए जुलेखा से वडा नो आदि अजीज मिस्र से वडा नो एवस कुशे निक्का देन हम एम्मे फाहू महंग ए इतराफ वुमवस एगे दलीलेंगे हकीकतुगा मे जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम के वारा लोब फुलवे ए वागोते की लोबी के नतीजा एगे गोतुं यूसुफ के फान जला फोन वाले एहनु नम हम एकमना रुलियन्न बेफुले नम हम अमर कुरे दाने गतुल कोल्लुम बस ए एकमनागे फिरिकलु अल अजीज वारा लोब फुलवे अमकम लेगी देखिए अमकम लेगी दाड़वा कम में कमे कुरे में एकले फान होनवनी तैयार अदि हम एहम में एकले एकमना मिसरु रस्किफान के कुरिफुल मतीगा एकमना के कुवरिका नुवत एकमना कुशकी एकमना के कुशकम इतराफ वुमुम बस मिकं अरगन मेन्ना दे हवगे दे एकमना जालवनी थिमन्ने यूसुफ के फानो कि भाई फाहिश अमल कुरमा एदुनी बस दें हम
එයා එකුගා ඒගේ ෆහුගා මේ කුර්ආනුගේ බයාන්ගේ මනේ වමා උබර්දි නෆ්සි ඉන්න නෆ්ස ලඅම්මාරතුම් බිස්සූයි තිමන් අමිල්ල නෆ්සු එක්ගොතකස් මේ සලාම නුකුරමුවේ زليخا مي دالواني مي تفسير علمرين مي كما مدوغا واحد دكافا وا آية مي زليخا کے بہے تو نونی يوسف عليه السلام کے بہے تو ابن كثير دالواني مي زليخا کے بہے کے ہم افدائیں تبری بس دالواني مي ہم زليخا کے بہے کے زليخا میں ای ایوگو تو ادی يوسف کے فان ہن وی جلوگے مي انہنو کuri tanuga Yusuf fan mi hadir nete emvi ma mi bas ei anghenunge nuata Zulekha ge bahike emvi ma mi bas taka algon me visnadi malgon me nange be enge ekamana amilla nafsu ekamana beenu fulu nuwe ekotaka se ei bari koraka emvi ma min dehwani e kuri hakikatuga Zulekha ai Ashaq Hamd Abd Karim ade me Yusuf suratuge 50 ayata nazaru hingala algon menna waragina kantata waragina ibrat mi ayatun dehave egetene ekkamaki Yusuf alayhi salam jalun neruvuma rasgefanu Yusuf alayhi salam ariha mihaku fonuvumu ekalefanu ekama inkar kurevi vidalu timan kalefanu ge ku tahqiq kurema fahuge timan kalefanu jalun nikmoda annawani den mi ayatun libe ane ibrataki mi Yusuf alayhi salam evahakayan ishara kurawafa e kambalun ge makarweri kamge evves wahake ekalefan faalko vidale nuwe hamekani vidalwi kuda isharate kurevi ma balun niswa allati qatta'na aydiyahunna e kambalun ge atta ingilta buri anghen kambalunne ekala gotaka wara duru isharate kurevi sida vidale nuwe e kamalunge makaru verikan nuwata ambi kamalunge makaru verikam ge wahake he me engeni ekale faanuge ketterikan adi ekale faanu vidalu ekanta tahgi kurema fahuge timan kale faanu nikma wada gannawani min dehwani ekale faanuge ketterikama adi ekale faanuge riveti akhlaq fulu adi ekale faanu migota vidalumge beenumekkama bay ilmerin vidalwani kurim mi be fon ishare kure fadan rasgifana adi rayitun navis ekale fana ki mi masalaga kuveriya nunkan hamako dinu den Yusuf alayhi salam ge mi masala ekale fana jalun nikmodage gatma behe gotun mi asfa miwa ayat ge tafsir ilum verin waragina riwayat hadis ta bayan kurwa afwe kirit rasulavis Yusuf fana mi masalaga تعريف کے بس فلو ودارو فوے اگترے ان حدیث فلکی رسول حدیث القرآنی لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه تمن کلے فانو حیران فلو میں یوسف علیہ السلام کے متیور کما ادی کلے فانو کے کتر کما ٹکا ادی ان حدیث فلگا کہ رسول ودارو فوے فانه اقوى الرسل عزما وأرفعهم مقاما وأشدهم صبرا هم كشورون يوسف عليه السلام كي رسول بيكلون يتنا إم عزم ورقدا أدي مقام قطن إم ماتيوري أدي إم كتري كما قطن بس إم ماتيوري بيكلكي يوسف عليه السلام أي أكلا يفانو كوشة نكا أكلا يفانو إنغودان وإروس أكلا يفانو بينهم فلوي رجيتون جي hittawga ekale fana med dekemu anda goy e masala tahgi kurma fahuga ekale fana kuveri nunka hama uma fahuga menui ekale fana nikmoda gannawa benum fulnui Nizar ade mi agunuge korin mi wahke dekke Sheikh Hamad Abdul Karim ade Sheikh Abdul Aziz ge wahke agun mi misna daruga Yusuf fan jaluga hunnawagen ekale faanuga masala tahqiq kodewama raske faanuga arihun ediwada tuma kantata koriya dagotuga wa ka gon men mi kori me fa korom medi ade egotum mitanuga agon men fa kolen jeden nokta ekam agon visnani misoruge waziruge amikambalum ade
amilla fulan e darbaruga etraf wadan fa me wani e kit qur'anuge me ayatuga nassalgon me balalaruga ade fansa sevana ayatuga kandeligin ekamana etraf wefaiwe قالت امرأة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين أده عزيزك أمبيكمبلون විදාලෝ ෆවනි මිහාර් මෙති හග්ගු ඒ ගොතුග ෆාළුවේ එම්මෙන්න එගිෆේ හග්ගු ෆාළුවගේ මෙදීයේ අදේක මානේකි යූසුෆ් ෆානකි එවස් කුෂෙක් කරවාෆා බේෆුල නෝන්ක එම්මෙන්න රස්කුෆාන් දර්බාරුක හාමවේගේ තේවාහක හැම ආයතුන් අලගොණ මිදෙන්නේවි අදේක ඉතුරු එකමන විදාලෝ අනරාවත්තුහු අන් නෆ්සි තිමන් කමනායේ යූසුෆ් ෆාන් තිමන් කවනාගේ මච්ච lembu mattaka maseke korevi miheki ekamana etanu gos ekama etaraf mi wada ati den yusuf fana madaha vidalwe yusuf fana ki riveti sihofurta lewadan fa beful kama mi aziz ke amikamolu etaraf ha basful kiyet qur'an allah subhanahu wa taala men bayan ko devaf ekamana dalwani wa innahu lamina as-sadiqin adi hama kashorun යූසුෆ් ෆාන් වනි තෙදු වෙරියගේ ගොතුගේ තෙදු හද්දවා අදි සාලිහ රංගලු බේකලේ ගොතු ඒක මාන එකලේ ෆාන් එක්බස් සාලික කුෂේ නැතේ එකලේ ෆාන් කි හම තෙදු වෙර සාලිහ බේකලේක කුෂම් බරිය වෙෆාවා බේකලේ අන්වර් අද හකීකතුග මේ යූසුෆ් ෆාන් මේ තහකීගු කුරබමුගේ බේනම කියනවත මේ තහකීගු කුරබම රස්ක ෆාන් අමර කුරමුගේ බේනම කී කවයතෝ පිටනෝ ගාගොන බලාලෙන්ජේ ಅವನೇ ಇವರ ಮುಹಿಮ ಕಮಿ ಕನ್ನೆ ಕೀಬೇಕಿಂತೋ ಯೂಸುಫ ಜಲುಗು ಹುನ್ನವಾಫ ನುಕುಮಡಾತು ಫುಸದ್ ಡುಮಾ ಎಕ್ವೆಸ್ ಜಲು ನುಕುಮಡಾ ನುಗಿನ್ ಎ ತಹಗೀಗಿನ್ ಇದೋಡಾಗತಿ ಅದ ಎದುಮ ಅವನ ಬಲ್ಯಾಲಾರ ಎಕಲಿಗ್ ಫಾಣು ಮಿ ಬಲ್ಯವಾಗತಿ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಅಜೀಸ್ ಬಲ್ಯವಾಗತಿ ಮಫಹು ಏನಾಗೆ ಹಿಯಾವಹಿ ಕಮುಗೆ ದಶುಗ ಯೂಸುಫ ಫಾಣು ಮಿ ಹುನ್ನೆವಿ ಎಕಲಿ ಫಾಣು ಮಿ ತುಹುಮತು ಕುರವನಿ ಅಜೀಜುಗೆ ಅಮಿಕಮಲುನ್ನ ಮೆದು ಅನುವತ ಅಮಿಕಮಲುನ್ನ ಮೆದು ನುಬಾಗೊತ್ತಕ nengu ekalefan vidalwen ulbani mi timanna timan kalefan benu fe wadanwani aziz ne bawutako mod gege netis timan kalefan enage anhenunna medu beskal nubani yategga ade beskal watka bikal besko hinga for nonna nekan bayan kodde ekalefan ulbani adi ekalefan vidalwani khiyana terinaka duhakos emihun e khiyanatun rawa remuge kamiyabe nuwanekan adi Allah subhanahu wa ta'ala ekamuge magu emiheka pahiko nudebbanekam bayan koddumutun hagigatu yusuf faanu me tahgigu kurebamuge beenuma kinuwa taraske faanu kiben ekam edwadagatuma beenuma ki den agun men mi ekale faanu vidaloni e 50 timanayatuga maana agun balalairo adi timan kale faanu nafswes tuhumatum bariye nukurabame hama kashorun nafsaki timan kale faanu veres kalyan rahmal laba fi nama menuwi nubaya kantattaka abadwes amuru kura echekkan kashore hama kashorun timun kalefanu veres kalyange ginegine faafusawa rahimanta ras kalyange ade miyatuge maane balalairo me awne hione awunuge mi wahake me kurin azide ke wahake tafatu jekanne mi ayatuge maane awunu balalairo me hagigatuge me wahaka me ishara wani yusuge faana ekalefanu vidale basfule gotuga dem mi sharia me hisaba diumun askefan vidalwani timmannage kaariya yusuf faanu gennaashe ai timan kale faanuge no timan askefaanuge khidmata manik faanu no de kale faanu khasa kurmattake ek pahoga ekale faana me misruge e me raskefaaну mativeri maqame debbani abdulaziz ade mi gotuge mati mi hingadiya kantatta muli misra nota rayatunna faalugen diuma fahuga ekle faano jalum nikme wadaagti alon mi dannam nolay cheki algon ki kuringa wahagati ki befulu vidali fada mi ekle faan been fulu wadaagati hagigatuga muli rayatun emme muli misuruge emme ekle faane ki bariya mi hekkamuga deke egota kanta wegen diyei den e kantattaka ekuga ekale faana waram mativeri izzataka sharafe
libige midiye ege emme furtama echeki algon mi visnalaru ekelek faanuge hofen tabiru kurevvi e jaladdiya mihage kurimatiga ehennama wes rasge faanu been fulu wadaati e hofen rasge faanuge darbaru ekelek emedik faanuge kurifulu matiga yusuf alayhi salam tabiru kurevuma mi hagigatuga hama mushafahata mi hama evves kahala wasilate neti ado hala ehmiwa mi yusuf alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala devvi ilmu ge mativeri kama ega mi makkan algon menna mi hama wegende hayran korani e raskifana hama ruhe qabul kura tabire nota maane raskifana libadagati ehme kalefan benvi ehge hagiga hama ritiko ado hala den anekkamaki yusuf alayhi salam libadage ane izzatiki sharafaki ekelek faanunge arihuga midennevi rasge faanunge arihuga khidumatuga honnawa nota rasge faanuge naibegge gotuga arihuga honnawa befulege gotun ewa ekantata hamajehigen diun ei yusuf alayhi salam libunu izzatiki e Allah subhanahu wa ta'ala ishara mi korawani timan ekelek faana izzata qadar devevime Ibrahim ade algon me mihar mi wahaka ga mi dekum da wahaka banairuga mi yusuf alayhi salam jalun nirma raskefan yati hukum kurawaf adi raskefan ge darbar gendawa e wahaka adu ahadinot raskefan fenwadane hofenu ge tabir yusuf alayhi salam vidanu devvi ege sababun hagegatuga ituru kantataken eba kurimati ve ekamaki Allah subhanahu wa ta'ala wahi basrun algon menne mi engeni ekandata ki kon kandata ekan ade surat yusuf ge fansas hatar wana ayatuga mang Allah wahi kurwa funani wa qala al malik tuni bi astakhlisu li nafsi falamma kallama qala innaka al yawma ladayna makinun amin ade miyatuga maane ki raskefan vidalwi ekalek faanu timange khidmata khasa kurmataka ekalek faanu timange gata gennashe fahe ekalek faana wahaka dakkawafa ereske faanu vidalwe hamakashorun kalek faani miedu timmange gaatuga itubaru kurve amane teriya kimu ade miyen algon men balala fiya e raske faana yusuf alayhi salam ge arihun ediwadagati misruge kamaka nota misruge raske faanuge arihuga kommis maqami ada kuruma e maqamaki misruge khazana hawaluwe ekantata balhattwa devun buneveni hagegatuga yusuf alayhi salam hawal kurwa fani kabota ketige khazana kamuga ei ekalek faanuge amana terikama ekalek faanuge amal fultawge tedwerikamge sabun adi ahartaka fahuga misruge mihunna genna tadmadu kamuge kantata ekalefana engi wada fawati ekandata meduga mi tadbiru ko rangalu gote revumuge kantata wese mi rangala ekalefana ingodanwana kama balla afem kabota kiti khazana yang annane hamanu juntaka adi ege mi khalattaka midennevi aharutaki mussandi aharutaka fahu anna aharutaka watiwe e mussandi aharutauga faha rakako foru mattaka kandatake rawa tadbir kuruma eraske faanu beenu fulu wadaannawati ekan yusuf alayhi salama hawal kurevvi kama ade mifada kame mi kurevuma kuladana adi khazana taka amana teri rakka teriwa bekale gotuga yusuf alayhi salam hunne kamo algon menna mi ayatuge fahun eba dehave قال إنك اليوم لدينا مكين أمين مي باهون ألقون من مت الله سبحانه وتعالى مي وحي بسفرون ألقون من نجيبا سافكون إنجي إكليك فانو جمي أمانة تريك هنكم إتاعا وغواما إنوم وستكتشان إتكتين هيدا كرموغا أمانة تري ودانوا بيكلكمغا إكليك فانو ودانوا واتي إكليك فانا مي كندتا حوال كربم بين فلو ودانوا موسى أنور هذا ميهار أونو مي كوريا ميجندني يوسف فانوغا واهكاගේ fahu baage tereng ke badrigan wonmena miwrani hagegatuga ade yusuga faanu jalun salama be wadagatuma fahu misruge raske faana fen wadagenne huwafenu tafsir koddemu natija gotum raske faana emni faanu ge teduri kama amana tirika ge wadagati therefore raske faanu ge wadagatu matin
ಯೂಸುಫ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಖಜಾನಾಗೆ ಪೆರಿಯ ಕಬಿ ಒಡಾಗನ್ನೋಣಿ ಮನಕಿ ಖಜಾನಾಗೆ ಕಂತತ್ತಕ ಕಲೆಫೋನ ಹವಾಲಿ ಒಡಾಗನ್ನೋಣಿ ಅದವನ್ಮೆಂ ಯೂಸುಫ್ ಸೂರತುಗೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹವಣ ಆಯತುಗೆ ಮಾಣೆ ಬಲಾಲಾಯಿರೋ ಆಯತುಗೆ ಮಾಣಾಗಮಿವನಿ ಹಂಬೆ ಫದೆನ್ ಎಕಲೇಫಾನು ಬೇನುಫ್ರು ತನೆಗ್ಗ ಹುನ್ನೆವೇನೆ ಗೊತ್ತುಂತಿ ಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಬಿಮುಗ ಬಾರ್ವರಿ ಕುರವೀಮೆ ತಿಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಇರಾದ ಕೊರೊಬ್ಬ ಬಯಕ ತಿಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ರಹಮತ್ ಲೆಬ್ಬಮೆ ಅದು ಹಸಾಂತರಿಂಗೆ ಧರ್ಮ ತಿಮನಸ್ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿನಿಯನ್ನು ಕುರೊಬ್ಬಮೆ ಅದು ಪನ್ಸಾಸ್ ಹೈಬಣ ಆಯತು ಬಲಾಲಾರೆ ಆಯತು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕೊರೊಬ್ಬ ಮತಿ ವಲ ಅಜ್ರುಲ್ ಆಖಿರತಿ ಖೈರು ಲಿಲ್ಲಜೀನ ಅಮನು ವಕಾನು ಯತ್ತಕೂನ್ ಅದು ಮಾನಕಿ ಹಮ ಕಶರು ಈಮಾನ್ ಬೆ ತಕ್ವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮೀಹುನ್ನ ಆಖಿರತಗ ಧರ್ಮಾಗೆ ಹೇವಕಂ ಮಾಬೊಡೆ ಅದೆಂಗ್ ಅಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಯೂಸುಫ್ ಫಾನುಗೆ ಹಯಾತ ಬಲಾಲಾರ ಬುಣವೇಗತುಗ ಮೀ ಮಿಸ್ರುಗೆ ವಜೀರ್ ಇತ್ಫೀರ್ ಅವಹಾರಮು ಅಸ್ಕೆಫಾನ್ ಅವನಿಕ್ಫಾನುಗೆ ಮಗಾಮ ಮೀ ಯೂಸುಫಾನ್ ಇಸ್ಕುರವಿ ಏಗೆ ಫಹುಗ ಮೀ ಇಕಲೇಫಾನು ಮೀ ಜುಲೇಖಾಯ ಖಾನ್ ಬಲ್ಯಾಗನ್ ವಿಕಮ ಅಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ದಿರಾಸಾತ ಕೊನ್ವತ ಹೋಯ್ತವಗಂ ಯೂಸುಫಾನುಗೆ ವಾಹಕ ಅಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಹೇಗೆಂದನಿ ದೆಂಗ್ ಏಗೆ ತೆರೆಗೆ ಬುಹುರಿ ಅಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸಾರಿ ರಿವಾಯತ್ ತಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದಿವನ ಫಹರ ಜುಲೇಖಾಗೆ ಜುವಾನ್ ಕನ್ ರದ್ದು ಕುರವಿ ಕಮ ಮಿಕಾಲೆ ವಾಹತಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬುಹುರಿ ಎನ್ನಸ್ ಮಿರೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ಏ ಕೊಂಕಾಲಿ ವಾಹತೆತ್ತೋ ಹಗೀಗತ್ತೆತ್ತೋ ನುವತ ದೊಗೆತ್ತೋ ಮಿತನುಗ ಕಮಿಸರಕ ಬಲ್ಯಾಲಮಕಿ ಎಮ್ಮನಗಳು ಕಮಿಕಮ ಅಗೊಂಡ್ದೆಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಹಮದ್ ಅದೇ ರಿವಾಯತು ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಮೀ ಅಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ಯೂಸುಫ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂಗೆ ವಾಹಕ ಕೀರ್ತ್ ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರ್ಆನ್ ಮೆನ್ನ ಸೂರತ್ ಯೂಸುಫ್ಗ ಮೀ ವಾಹಕತ ವಕೀಸಾಬಕು ಆಸ್ ನಿಮಿಫ ಮಿಯೊನ್ನನಿ ಏಗೆ ನಿಮ್ಮಕ ಹಮೆ ನುಗೊಸ್ ಮಾಣೇಕಿ ಸುವಾಲೆನ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಹಿತುಗ ಮೀ ಉಫೆದೆನಿ ದೆನ್ ಕಿಹನೆ ಬಾಯೆ ಮೀ ವಾಹಕಯಾಗ ಫಹತುಗ ವೆಗೆನ್ ದಾಣಿ ಹಗೀಗತುಗ ಇನ್ಸಾನಿ ಉಸೂಲಕಿ ಮೀ ಲೋಬಿಗೆ ವಾಹಕೆ ಫೆರಿಜೆ ಏಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾವೆಂಜಕಂ ಆಸ್ ನಿಮಿಗೆನ್ ದಿಯುಂ එකමಕು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿತಾಗ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ಆನುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ವಹಿ ಕುರ್ಆ ಮೀ ಅಂಗವಣಿಕಿ ಯೂಸುಫ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಮಿಸ್ರುಗೆ ಅಜೀಜ್ಗೆ ಅಂಬಿಕಮಲುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಉಫೆದುನು ಲೋಬೆಗೆ ವಾಹಕೆ ನು ಮೀ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ವರಬೊಡ ಹಂದಾಂ ಕೊರೆಂಜಿ ಹೇಕಮೆ ಮಿತಾಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮೀ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಬಿಯೆಗ್ಗೆ ಹಯಾಪುಳು ಫೆರುನಿಸುರೆ ನಿಮೆಂದೆ එහෙම ඒ නබියාගේ හයපුළුගව එකියකි අමල් ෆුළුතක කන්තත්තන් අලගොඩ්මෙන්න මි ෆුරිහමවා ගොත මිතාග මි අන්නනි දැන් අලගොඩ්මෙන්ගේ තෙරේග මි කුරිසුරේ මි තුන්තුම් මතින් රිවාවෙගේ ඇසුරන ෆුලෝක වාහකතවග මි ගොත රිවායත මි අන්නනි ඒ වාහකතවග ಯೂಸುಫ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಮೀ ಜುಲೇಖಾಗೆ ಕ್ಯಾವಿನಿ ಎವೆಗೆನ್ ದಿಯಕಮ ಏಕಮಣ ಮೀ ಏಕಮಣಾಯ ಯೂಸುಫ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಬದ್ದಲು ವೇರುಗ ಏಕಮಣ ಮೀ ಮುಸ್ಕುಳಿ ಹಾಲುಗ ಹುರಿ ಗೊತ್ತುನ್ನ එහෙන් කන්දත්තන් හොරි ගොතුන් මේ හෂිගණු සීදල වෙස් නොහුන්නකම අදි එහෙන් ඔතීම යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම් දුආ ෆුල කරවීම රංගලු වේගෙන් දියකම මිකහල මේ වාහකතකෙන් අලගොන්මෙන්ගේ තෙරේග මේ ෆෙතුරි ෆෝති ඒ වාහකත මේ කොම්මෙසොරක මේ ඉස්රායිලි රිවායතක මේ හගීගතුග අන්නනි එහෙම යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම් විදාලු වියේ ඒකමනාගේ අරිහුග මිහාරුස් තිමන් දෙක ලෝබිවන් හෙයේ දැන් ඒකමන විදාලු එකම වේ මී කලෙක් ෆානුගේ මූණු එම්මෙ ෆාරුක් ෆෙනිදුම් වෙස්තිමන්නේ මිහා වරුගේ උෆලි ලිබේ කමකේති මී කහල වාහකතක මීගේ තෙරේගේ ඇස්සේ බොහොරේ මී හගීගතුග වෙජ්ජිය කීරත් කුර්ආන আদি රසූලාගේ සුන්නතුන් අලගොන් මෙන්න මී වාහක කියමුන් දෑරුග නුෆෙන්න බයි මී වාහකත කි මී ඉස්රායිලි රිවායතෝග අන්න බයි නොත මී ඩ්‍රමැටික් උසූල්තකුන් මීහුන්ගේ ශෞගවරිකන් ඒ දමයාගතු මට්ටක එකුලවාලා ෆොන්න ඉතුරු බෑමි මී වාහක අලගොන් මෙන්න සූරත් යූසුෆ්ගේ වකීසාබකුන් ගෙල්ලිගෙන් දාකන් මිතාග අලගොන් මී ෆාහ කුරණි එහෙමීම එකමනාගේ මී ලෝෆුලුගේ ෆෙනුන් ගෙල්ලිගෙන් දියකම එකමනාගේ මී උමුරුෆුලුගේ ಕುರಿಕೊಳುಗೆ ದಿಯ ಹುರಿಹಾ ದೋಸ್ತಕೆಗೆ ಮಿ ಗೆಲ್ಲಿಗೆನ್ ದಿಯ ಜುವಾಂಕನ್ ಅಲುಂ ಅಂಬುರ ಅಲಿಬುಮ ಏಕಮನಾಗೆ ಮಿ ಹಾಲತು ಹುರಿ ಗೊತ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ವಾಹಕತಕಿ ಹಗೆ ಗತುಗ ಮಿ ಫ್ಲೋಕ್ ವಾಹಕತಕೆ ಗೊತುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರಿಯ ಫೆತುರಿಫಾ ವಾಹಕತಕೆ ಏ ಅಳಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಹಮ ವರ ಗಿಣ ಬಯಕು ಎವ್ವೆಗೆನ್ ವೆಸ್ ದಕ್ಕಮುಂದಾ ವಾಹಕತಕೆ ಬೈ ಫಹರ ಮಿ ಖಿಯಾಲಿ ವಾಹಕತಕಿ ಹಗೀಗಿ ವಾಹಕತಕವರ ಮಾ ಅವ ಫೆತುರೆ ಎಚ್ಚೆ එහෙමම ඒ උසූලුගේ මතින් වාහක ෆෙතුරි මීහුන් ඒ කබූල් කොන් ඒගේ හුන්න වාහතකි ඉන්සානි තබියත ගුලේ වාහතකන් හදාලාගේ ඒ නියුම් දීගෙන් අලගොන් මෙ මිතිබෙනි ඒ නිමුන් ඔන්නම් වාණි මිහින්නේ බොනෆා ඒ ගොතුග එහෙන්න මෙස් අලගොන් මෙන්න මිෆාහක් පුරවෙනි කීර්තු කුර්ආනුග මී වාහකත මි ගොතුග බයන්න කුරාක
එහෙම වීම আদি රසූලාගේ සුන්නතුවේ සල්ගොන් මෙන්න මේ වාහකතකගේ ෆහත දෙන් ඉතුරු එවස් වාහකේ මේ මවුදෝ ගන්න නැතිම අල්ගොන් මෙන්න මිජහෙනි හිසාබු මිබා ඒ ඔයි ගොතේ mi algon menge terega me feturifo e gotaki ei tuntum matin riwayege gaso e gotike hemma ei israeli riwayateke mi kiya riwayate munefa nimmala musa nizar ade mi agun men mi har waakada komegenda nukta hamen agun men ade ungeruga agun men waani yusuf fan jalun anikoda genne hisaba hamaya waaka gengosa ade komekas raske fan notte misroge wazir e mi yusuf faana jalun neruwa darbara gennawa ekalek faana mukhataba kurava vidalwi wahakatan algolmen tebe fun arisko fawane ad kit qur'anuge nasson algolmen badaruga raske faana yusuf faana vidalwe fa wakam wani qala innaka al-yawma ladaina makinun amin ade mi nuktaya ki agulmen itura visnalan je nuktaya mi ayatuga anot ayatuga mi hisabuga yusuf faana e vidalwani raske faana vidalwa wahake ki emihun ade misuruge e verikamuge daaraga himene mmves yusuf faana itubar korawwa kama ekalek faana ki raske faana garihuga kadaru veri bekalaka vekin gejjekan emima mi den raske faana e vidalwa basfalaki timan menge mi verikamuge darbar e horiha kame kalek faanuge appulu macca dukollevuma timanname tayyarati wahaka noni ekamuge timannamen ge wahaki ede wahaki amikandatta adi ekamuga yusuf faana itibar korwa wahaka ekalek faanuge amanatterikama ade terega shakkonu korwa kama mi vidalwan adi mitanuga awulmen mi ayata deterega wahaka dakkom daruga den awulmen fene den jehegen anna ayatuga mi yusuf faanuge basfolo wahi korwa fawatan ade mi de aya golwalaruga mi wahaka goligen annaruga ilmurin vidalwe emi furatama misruge wazir yusuf faanuge arihun edivadati misruge rashug wahaka misruge aam kantatta belehettumoge masekata hawale wadagatuma kamuga ad mireves mehsab program nimala falgon bakirni irad kurabi madama reves mi wahaka nonimi obayak badalum ummid kuramu mire program is record ko devi muhammad tawfiq hussein ali abba assalamu alaikum